Poštovani delegati, dragi gosti i prijatelji, Esselamu alaikum. Ja ću se samo osvrnuti na ono što je gospodin predsjednik u svom ekspozeu naveo i što sam primetio da na početku te svog ekspozea dao je u agendu. I meni se čini da je malo promašio temu kad je rekao da će govoriti o radu između dve skupštine. Mi koji smo bili prisutni i koji smo pratili rad, ja moram da kažem da je rad od prethodne skupštine do danas rad naročito ne samo rukovodstva Demokratske stranke Bošnjaka, nego i cele Demokratske stranke crna rupa. Od 2006. od posljednje skupštine do danas crna rupa. Gospodin predsjednik još, recimo, ja to više na njegov račun, napomenuo je da je možda uradio ishitren potez. Nije mu kasno, neka kaže zašto da radi ishitren potez i da se povlači jedan korak unazad. Ako ga je neko podsjetio pre 5-6 godina, zar je razmišljao do 2010. da taj ishitren potez napravi baš 2010. Treće, ono što ja znam i dosta njih znao, 2004. kada smo sastavljali listu, gospodin predsjednik je, znam, veoma iskren čovjek, uvek je govorio da mu je uvek kad dođe da se pravi lista posljednji put. 2007. je Zinedine Zidane, koji je dobro dribla, ali Francuska izgubila u finalu baš zbog toga što je Zinedine Zidane dobio crveni karton i taj period od kad je Zinedine Zidane dobio crveni karton je crna rupa u političkom i bilo kom delovanju Demokratske stranke Bošnjaka, ne govorim o koalicijonom partnerima. Zašto gospodin Zinedine Zidane sad povlači ishitren poziv? Meni se čini kao gladijator, Russell Crowe. Upregne dvokolica ispred sebe pa se povlači samo jedan korak iza. Daj Bože da to ne bude tako, ali meni se čini da će to biti tako. To je na njegov račun i ja to govorim onako kako ja vidim, a dosta njih su to primetili i negoduju. Možda je njegov ovaj ishitren potez zakasnio, jer je mnogo kasno, ali od 2006. do 2010. je 4 godine ogromne rupe koja je napravljena i koje najviše snosi odgovornost rukovodstvo Demokratske stranke Bošnjaka. Zašto gospodin predsjednik nije jedan datum u periodu od 2006. do 2010. kazao kao jedna svetla tačka? Moram da priznam samo Dane Bošnjaka. Ali sve ono drugo, da li se nešto dešavalo u tom periodu od 2006. do 2010? Neke tokove, političke tokove, mi smo bili tu, mi smo mogli da kažemo, evo mi smo inicijatori. Bilo je proglašenje nezavisnosti Kosova. Bilo je proslave nezavisnosti Kosova. Nas je 3-4%. I da damo glas protiv ili za, to je jedan kap u moru. Gospodine predsjedniče, morali ste da date jedan rezime rada između dve skupštine. A ne da se vraćate 90-ih, baš ono kao što na svakim promocijama isto gospodin Oman Balić govori. Pa ja sam 90. godine osnivač, ja sam ovo, preskočili ste, govorili ste do 2006. A od 2006. do 2010. ništa. A upravo ste, meni se čini, upravo ste trebali govoriti, na tim skupštinama smo govorili o tom periodu. To je završeno, to da kažemo ad acta. Od 2006. do 2010. svaka čast, uradili ste to, to stoji. Ovo ste mogli, niste uradili ili niste mogli, opet to stoji. Niko nikoga za ono što ne može ne veša. Ali meni se čini da ponekad kad trebamo nešto da prikrijemo, sakrijemo svoj neuspeh, a možda nismo dovoljno dali sebe i uložili sebe, onda ćemo da pričamo o nekim lepšim stranama kao što je istorija, recimo. Lepo je to što, recimo, 20 godina imamo iskustva. Ali nije lepo, 4 godine smo sedeli u mestu. Možete i vi mene da
kažete, pa mogo si i ti nešto. Ja ne bežim od toga da ja možda nisam dao, čak možda sam uvukao i nazad, da i vama ne dozvolim da i vi idete napred. Ali vaša odgovornost je mnogo veća u odnosu na moju. Hvala puno. Hvala.